Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia. Salam satu aspal. Kita pantau lagi nih teman-teman di kawasan Cipali ya. Liburan Natalan nih teman-teman ya. Di Cipali macet nih teman-teman. Liburan Natalan nih. Macet. Banyak mobil pribadi nih antriannya di kawasan Cipali, Palimanan. Rame nih teman-teman. Mulai berantrian panjang nih, mulai merapat ya, mobil pribadi di kawasan Cipali nih teman-teman ya, mulai rapat. Yuk kita pantau terus dan simak terus di Pantura Channel nih teman-teman ya. Di kawasan Cipali mulai macet di pagi menjelang siang nih teman-teman ya. Yuk kita simak, dan ada bus apa saja yang melintas di kawasan Cipali nih teman-teman. Salam transportasi Indonesia, salam satu aspal. Di jam 9:36 ada bintang Luragung Astri Sohib yang mau keluar ke Pantura nih teman-teman. Antrian sudah meludak nih teman-teman ya di kawasan Cipali. Mobil pribadi berantusias. Yo, oke ya. Macet total nih teman-teman ya, mobil pribadi. Mau yang ke arah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Macet meludak. Tol Cipali nih teman-teman, banyak mobil pribadi. Masih banyak lagi nih teman-teman mobil pribadi yang memadati di tol Cipali. Semoga di perjalanan mobil pribadi yang mau mudik pulang kampung diberi keselamatan dan diberi kesehatan di jalan ya teman-teman. Selamat sampai tujuan, semoga selamat sampai tujuan ya. Mulai berantrian nih teman-teman, mulai memadati tol Cipali. Banyak mobil pribadi yang melintas di tol Cipali bertaburan nih teman-teman. Dan di situ ada bapak-bapak polisi yang mengamankan jalannya mudik Natalan nih teman-teman, yang berbawa motor. Dedi Jaya dan Laju Prima nih teman-teman. Nah, semoga selamat sampai tujuan. Nanti nih teman-teman, nanti Agrama berhenti. Jam 10:37 ada Luragung
Bulan gabung termuda Bulan Sari mau keluar di Pantura nih teman-teman. Di jam 10 lebih 31 udah 5 Braga Run. Mobil agramasnya mulai datang dan datang lagi nih teman-temannya. Di belakangnya ada kendala mesin kayaknya itu, macet atau nggak tahu kenapa. Jadi teman-temannya solidaritas nih teman-teman, pada berhenti membantu bahu membahu ya, tim agramas nih banyaknya penumpangnya, lumayan nih teman-teman, banyak ya. Satu persatu agramas diberangkatkan nih teman-teman, yang tadinya mengetem lama ya. Diberangkatkan demi solidaritas. Penumpang sudah mulai agak mau naik atau bersantai-santai dulu menunggu drivernya pas supir. Yang di belakang tuh tadi macet, berhenti lama, sudah diberangkatkan. Nih, sudah diberangkatkan. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Sudah diberangkatkan semua nih teman-teman agramasnya ya. Ini belum, kayaknya bapak-bapak polisi suruh pergi, suruh berangkat di Cipali karena mengurangi kemacetan ya. Ada Ko Haryanto melintas dan bapak-bapak polisi disuruh berangkat karena menimbulkan kemacetan. Banyak lagi nih teman-teman antrian di Cipali yang mau mudik ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Banyak mobil pribadi mulai memadati tol Cipali. Semakin siang semakin rame nih pribadi. Lumayan agak merayap di tol Cipali. Dan di sana ada PO Haryanto lintas nih teman-teman. Selamat sampai tujuan. Mulai berdatangan, berhamburan memadati tol Cipali. Dan di sana ada Harapan Jaya. Harapan Jaya melintas ya. Dan agramas disusul, dan double deck STJ, dan disusul dengan Garuda Mas.
Dan di sana ada Nur Febri yang mau masuk. Dan di depan Nur Febri Setia Negara ada Putri Luragung Lusela yang mau masuk tol Cipali. Rame nih teman-teman di tol Cipali. Mobil pribadi mulai meludak nih teman-temannya. Agak rame. Macet lagi. Mulai banyak nih tol Cipali. Ada PO Haryanto ya, dan ada Santika.